So ubu tuvugana Rwanda Premier League nyuma y'intsinzi ya APR Football. So ubu tuvugana Rwanda Premier League nyuma y'intsinzi ya APR Football Club y'igitego kimwe batsinda Gorilla, bayitsinze kimwe ku busa cya penalty. Ikipe ya APR ihagaze ku manota 61, Rayon Sport ifite 59 mu gihe by'umukino wayo bitarasobanuka. So ngira ngo byinshi murabizi byabandirije uyu mukino, twagiye tubiganiraho mu biganiro byacu byatambutse. Tuvuga amabaruwa Rayon Sport yasohoye yikoma abasifuzi bari designé. Ferwafa yabashubije babwira ko ibizi uko imikino iremereye ariko atari bo bagomba kwigenera abasifuzi. So designation yarakozwe irarangira, birangira abasifuzi Ngabo Isonga Patrick, Mugabo Eric ndetse na Ruhumuriza Justin, niba mbyibuka neza muze kumfasha. Yego nibyo. Ari bo bahawe kuyobora umukino wa Bugesera Football Club. Umukino utangira ku isaha imwe n'umukino wa APR n'ikipe ya Gorilla Football Club. Babanje gutegereza kugira ngo batangire rimwe. Komiseri w'umukino yari Munyemana Hood i Bugesera, atanga go ahead, umukino uratangira. Kipe arakina, Bugesera Football Club nk'ikipe yari iri mu rugo irametriza neza umukino, itsinda Rayon Sport igitego cyiza cyane cyatsinzwe na Ruhinda Farouk, igitego kimwe ku busa. Bajya kuruhuka, abantu twese bari dutegereje nyine ko haraza gukurikiraho iki mu gice cya kabiri. Rayon Sport yava inyuma ikishyura igitego ikanasohoke mu kibuga. So hanyuma nuko federasiyo itakwemera, ahubwo icyabaye designation irangiye, kwa kundi abantu bafite abantu